Uthi uthini wena? Khuluma la. Ngicela ukhulume la umuntu wakho. Khuluma la. Ukhuluma la ukuthi Every time sele sikhuluma ngento eyi1 so ngicela ukhulume la umuntu wakho mina mfundo zokukhuluma lawo. Ukhuluma la ukuthi Hayi, khuluma la vele. Hallo, uthe ungubani kahle? Khuluma la. Ngiyabuza ukuthi ungubani. Hayi ungambuzi mina khona lokho khuluma lo muntu wakho. Hallo. Angizwa. That's great. Manje uthene umfundisi. Anjizwa ama-prayers ade siwabamba ulokhu zemfazi kamfundisi lapho usebelethile. That's great. Umntwana yini? Umfundisi and uzathaba umfundisi yazi. Uzafana athi vele thina besingama-messenger kamfundisi asozayekela ufana nantu yena. Ama-prayers ade ngikutsho ukuthi siwamba ama-prayers almost every day. Umfazi kamfundisi sebelethile. You're right, that's great. Yena umfundisi bathi umtshelile. That's powerful. That's a powerful prayer, man. Yazi ukuthi kuthiwe kuselizule ehelelo. Khuluma lo mama lo ansosilima sakho mina. Khuluma laye umuzi ukuthi uthini umlalelise umunderstand. Yes, umfazi kamfundisi phela thina singama-messengers. Umfundisi anti usumtshelile anti. That's great. Praise the Lord. Praise the Lord. Yikho ngikutsho. Why ungamniki ithuba lokuthi akhulume kahle? Ithuba lani ngumfazi kamfundisi ngiyakutshela ukuthi so maye ngumfana kamfundisi wayefonela wena. Okay, but kube right ubelethe kudla kuzakube le problem. No operation phela. Ku straight. No operation. Yeah, ngitawuthola ngoperation. That's great. Anjabona. Mina somuntu lapha sifonela umfundisi. Lapha somuntu ulungisa izipho lawo. Ngithi that's great. Umfundisi sizakhuluma laye izipho unkosikazi bese cabanga okunye la. So ngiyamtshela ukuthi omele kube lama present. Siletha ama present kuwe khona ngapho. That's great man. Uyazi bese ngalali sikhuleka umfundisi lokho efona ukuthi simncede ngemthandazo. That's great. Maye ngumfazi kamfundisi wayefonela wena engakafonela. Singama messengers athi lokhu zeninceku zikaNkulu esebenza lencebo. So yikho eqale efonela wena engakatshela umfundisi umkakhe. Yithi phela usemtshela umfundisi uyasitshela ukuthi phela ama prayers. But ubaba yena ukhona eduze umfundisi ukhona. Nxa ikhona that's great. So thina nizatshela amanye ama-members e-church then sesibona ukuthi izipho senza njani ukuthi la uthola izipho njengento yokuthi vele nje that's great. Uthola umntwana ngumfana. Mina ngisosilima mina baba malinkhaya liyambona kancane linkhaya. Isilima sani manje? Ngikhaya ngisilima mina. Umfazi kamfundisi. Waye sithi umntwana ufanana lani? No, uyabe sithi ukuthi ama-messenger. Hayi, umntwana uthe wena ufanana lawe. Indaba futhi ngani uthe isibhebhe yokuqaliseni. Mina ngisosilima mina. Angifuni ukuthi amvela amfuni khona lokho. Nje abantu manje seze wakhathi phone. Uyabe sizwa siyabe sihamba sesikhulunywa kube esontweni kwapana kuthiwa umahlale nomfazi wakhe. Bemethi lawo phongo ukuthi amhlophe. Amhlophe yani umuntu efonela umkame emtshela ngomntwana ufanana laye. Kafanani lami yathi ukuthi uthe umntwana ufanana lawe ngizwe ukuthi indlebe zami lezi right. Ufanana laye. Ethi umfundisi ayikho ufanana laye. Uthe ufanana laye. Hawu, angizwisisanga. Uthe ufanana laye, not ufanana lami. Uzafana nami mina indoda kamfazi kamfundisi mina. Right. Thina singama message vele yonke into esiyenzayo yithi besithunywa. So besibamba that's why every day ntamba ngizothi ngiyahamba besiyabamba ama prayers. Lo mfazi kamfundisi lingu2. La umfundisi athi singama message. Lingu3 right. Nkosikazi la usungicabanga into ezinye. Hayi mina ukuthi lesingaqeda kaliyo baba lani vele liyazazi ukuthi ngizavela ngizithanda. Into azingani vela azikho straight so. Njengosolobhoni vela ngizithanda. Lani liyakwazi baba. So into omele ukuthi uyenze lapha zwani ukuthi lapha zama ukuthi la uya-check la ama napkin amadala. La uqoqa impahla zikamfanyana lezana ezikabhoyi. Engasazigqoki umntwana ongumfana. Alright. Ukhulumile uthi umntwana ongumfana? Uthe umfana. Alright. Incekunyana. Hayi. Kuzela incebo. Hayi kulungile. So that's great. So lapha senza zama ukuthi lami ngitshela amanye ama-members. Umfundisi omele yena umfundisi ngekamfonele direct ngoba uthabe kakhulu. Surprise babe. Lami ngambona umfundisi ngimcongratulate. But anti siyaqala thina njengamalokuzeni ama-messengers. Singahamba thina sikhulume nabafundisi okukhuluma into abafazi libuyeni. Alright. Ngoba la mina bengifuna congratulate umfundisi as soon as impossible. Nami ngiyafuna sibe. Ngimcongratulate ukuthi sengamhlophe. Umuntu ade mele uyenze phela nkosikazi ukuthi sengamhlophe. Alright. Kuphela. Hayi kuyezwakala ngoba mina vele izinto ezingani vele zilobu. Uduba ngakhona okwasingene endlini. Wona uthi sometimes uyabe usukhala usani ngakurobha. Wona vele into zokuroja vela ngizifundile nabanga.